otumi di nsase yina oh we yi movie o patase pan so me be se me ka we kokko ni mu odu o ware guest ni say no han dan ma we kuma se ni we kuma se ni ge o ba me nchen me pop man say sa o de se gwara say o de se gwara say sa wo ma dia me hu ye Mema obi biara akwa abadiba J Ghana TV. Eka say J Ghana TV we stand for the truth. Na J Ghana TV dia ye no krenkwa na ye ka ade a enye no kre no ye nsoso na me ka so ne program me de bro no ya to ni di sunsum sem e ba ne sunsum sem dia munim se munua ba ma de nyina na brown me ne ji hu yie every say nipa be kum ne ho nipa be bre ni moje ni nipa be bre na wa ye adwuma wa bobra wo kwa ne ye san wo bobo esika no hu ne e be ye wo ba anyare a wo kun be yare asama ntoma chese eniema basa de bia na wo ko wachi wo twa na wo di sia na atare chese eniema wo ye nyina wo hu so enu nti e ba ne sunsum sema minim se be boa me enti na ye kase ye be ye sunsum sema na mani agiye enu nti me bisa wo se e die ne spirit of asimodi ye kase spirit of asimodi ene den what bebre what's bebre na ne odifo amini na hia wa ha wo be chechire mu ye ema wati ase se wonim ade a spirit of asimodi etumi ye ewo nipa abrabo ma ene bi wasum na tie na ne wo betensem na make a cho se bo modern a na subscribe share like na mia bell no mia all se na be ya anytime e di video betu obi a ubenye bi na wahwe na bibia e kama me twa me ho na makwa akofa me prophet no aba me ba yebedi nkom no so be share TV na be ko YouTube ko J Ghana amuna kanu so man na me feeling it na brown crew so I am a man friend J Ghana TV we stand for the truth. Yo anuanom ni adofo mesirawo edi a yefra me anti bi ashi ba ko de ziengeze na maje osu ziento saba minua sa opese wanije edi ensem na opese wote de chese opese wankasa no wo feel ma ho a koso ahwe J Ghana TV ennepa wo ho ensempa wo ho ahoto wo ho enioma emuda ho ewo ho bi J Ghana TV ana kayiko mi J Ghana TV medase me ma makwa akofa me guest na ba na enne if ya ha ayede papa me guest no ni dindi wo difo opoku anim so difo poku de oba na ensama kese eno wo de bre wo be kyerɛkyerɛ ye eniama ebe edi enya na onyankopɔn afa ne so na waboa ye ewo ya brabo a ye namu na me ka cho se dwumedi abedi brewi J Ghana TV Foundation and aso ye na se and a Green World mosquito spray and coil and afa so no very careful and afa so no very care tinatet product and omo so no omo aso ye na sini ya omo boaye and a friends of Ken Global and ana efia sewa eda omo no omo so omo aso ye na se ye di enkomo odifo abai ma na ma wakwa aba mejo so na mpa so say adom e kura ye mienu odifo eya na etete nsem bebre spirit of asimodi odifo ka say spirit of asimodi a eyeden na there implications and I say sa spirit need di wunya etumi ye wo abrabo medase ne ohinta sam kese a wakan na ade nyina atwa amampai bonti ye mompai e pa choyo odomfo meda wase ma yetiefo onye nhira na obi bia wo akirichi no obencheye a wo hweye no mana brabo nsesa
no nyanti ase ene hunumu e ma na brabo me da wasese ogie ene fa ahodie abaye so e wo Yesu dim amen yo wodi for me patcho yenko na ma asimodi why spirit bia or marine kingdom asimodi or marine kingdom. We have two types of kingdom. Satanic kingdom and divine or God kingdom. Now, you asimodi mudia next year babon samafa. Okay. Or your agenta where page for. Or your agenta where page for. And the Juma Dieno sanke ye kohonam from moi ministry moi. So then ka bind also a we ministry na ka betima ka ministry na higher office anka ebi anka okura financial office o de kura sikase mu onye o spirit of asimodi spirit a ne tenten o chain 1,000 feet yes or what yes na nanim say no e fa say oba e fa say e bema na nensa a higher 12 na na esisi from higher 12 sa no yi ne ho adi osunsun a wote wow yes na me kan ya na de bia me mpese metu mfuturo agu ni pani sansa no kure e ba ko pe etia na me pese tiefu a omu tie program we no omu nyan hunumu no mu nyan tiase because Bible say ubehu no kure na no kure amo ade wo etinya no kura wuntimi no hoda obi twa ntro kire wa hoda so wo enkwaso mu okay asimodi obi bia wonom jot obi bia onum wi obi bia onum koke obi bia o masturbation so oba se bema we masturbation obi bia o ti wiase we se bia so 7 producer opem asem aname masem asimodi ne office no yes sa spirit na dia oye no yes na da bia otimi ware nipa 1,000 and over and then kwa ware nipa 1,000 every day uko sunsumu a o ma ya ware mo do so chen physical marriage o pass the sunsuma ware do so chen the physical marriage. Spiritual marriage is more than physical marriage. Wow. Na omo nyina so spirit a yes adi nyina ya asimodi. Wow. Asimodi ni dwumadi a wodi no. Wote maame wata. Okọ marine kingdom a. Wote ne nsani fa so sei. Na asimodi so nim time opie. Opie anadwo. Oh, okay. Opie 11:30. What chow up was about 12 o'clock night. And then I say, a man coco club, ne, coco club, any coco, or betina or mua, or railway say mua, or bar be running muno, so go baba come say, or bet matina or bar him say, or bar about chin crab 1,000 amano. Ines says, our spirit of Asimo no powerful. Asimo Dion, where spirit be at home. Mame wata ene me ka odifo kwa gupoku na kasa mame wata ankasa ntia asase wesu oni asase wesu mame wata ankasa ntia asase wesu sa otinzo mana say mame wata ankasa no he's under sea mame wata o sea oni wiem o poase na ni agent a o mo ye adwuma abalon na asimodi no the jumadi en say me na metimi ase youth me na metimi agu aware me na metimi ama we waye convinceni me na metimi ama we wanu wi me na metimi ama we aye koke me na gay we metimi agu animu ama na call prostitution e man no prostitution nyina no they have the spirit of asimodi because asimodi ama mu a untimi ne ma 10 and 5 and 11 and 8 and a day. Inti no sa asimodi no ene etumi boru bi mo asimodi tu mu say ya sabia so ma no de sum na so say enne wo ba wa ha mu say na ne mema 12 da on te hwia obia but oba sa asimodi no mu a
woni be ma ba kokra da na wa bre o te se ma bre ba asimodi ni tumu a de odo be ye no wo betimi ne me ma 50 a day enso wonte bre ana be ma so sa asimodi ti be ma mu a asimodi honhom ne ti be ma mu a be ma no so no oba ba ko say enye na kono obetimi afa mem emasa boys na omo ye lesbian no omo ye gay no e asimodi ne fa say oba ne fa say be ma edi so hu be ma say ya ohun be ma say ya no ode ebe su abewura be ma ni mu say ode nya de oba su be ma eti eye ebe won wa wunni ani no ebe ma sa na de na be ma so wo ye ne ho say de wo ye oba yi ana omo ye omo mfari o wo ye mfari se sunsun na betena ni mu asimodi awura ni mu eti asimodi awura ni mu a why o yesu agent eti won so agent ni say o so de ne yonko be ma da me ntwa wa no un say let's gay for no uhia no na o artist so oba won very few eye asimodi ne fa sei eye oba ne fa sei e be ma eti otimi owura be ma mu sei ya owura be ma ni mu sei ya na o de ne fa na ko hye ni mu na be ma no o react to say be ma bo so ye sei minya kwadwo na te say eti wo be oba just na the sister bra ya de na wo ye ne ho say be ma pa no ye no so obey on fere asimodi ya process no sa asimodi wodi boni o we ensu ase to me wona ma me wata ye ni agent ope ma me wata ne fa peme wa asase so a e asimodi spirit na meka no oso no wa na asimodi ware wo sunsun mu a uni akoto o ware mema because ne fa say oba ne fa say be ma na asimodi asema mekan enkomhefo wo wiase ne adifo wo wiase ne say make odifo kokupoku da bia meka no kore me mani pa hunu de ekọ wiase asimodi to obi mo oyo oba o oni ne kunu ada awie but oself etwetwe ne ho ana abra ne kunu kura tu kwan no ne kunu tu kwan a otumi picture ex boyfriend asimodi ni tima asa unu kunu kura da asimodi no tumu a unu kunu da no wadwene o said abi mi kunu mempe no me pe boy we eti boy we na ne me da ene me kire spiritual marriage mu akọ deep unu kun ye bibia pichawo ex bia wo pe no asimodi ni ma o ye say ase me ne asimasi kwabna adwo anase me ne akosi na eda ebra wo kunu tuo no o ma wo mpe no eti wo be pu kunu say ball aso ade bi e asimodi ena be ma so etimi ane sa be ma no so no be da no atwe na dwena si say eye me gay we am ni jaye we am ni jaye no na me ne da eye asimodi eti the moment e ma ne mema mi enu na moto a baako e wo sa spirit no asimodi wom e ba sa ma ware na asomdwie mam ena oba no so otwe ne hu say a na be ma no wa fa semina ana wa fa liquid bi ana wo hwepono aha one mama nka se be bi oto ohwepono ohwe pon o asimodi spirit wo wan hwe pon one day kura ne ho ntoro etina na o platform e mama nka se mo na nipa ni mie because yakopon asem say na han ne ba wiase no esum entimi ani so etimi bie nkofo ani bema bia woti ho bia ofa semina ere twene bema no asimodi tinimu oware enye da ni yiri tu kwan kura one day ana ni yiri kura ko adwuma ni yiri kra na ko adwuma na twene bema yes so nya Philip ya oba no ya kumasi ni gebi ba me nche o ati movie okay o papa me was 7 size and I'm 7 size so the any say o papa me ko to ade bi box de gum na sabia so ya ye be ma japade ni say ya ye free ba ku mienu miensa and 9 o papa me timi for 7 size na bia 7 size no so na level anu odin ntino de open obe obe so ma de oye okuru ni ho na wa sojot say ya osojo to say na nsansi ni nchen say no the 7 size no also abada or no no so be ma na ko adwuma na se be ma na ko wa free fi anapa oba anwumre it was papa it was 7 size ni nchen say ye de na no odin omo level 1 level 2 esa e shekage ya ni se be ma japade also to the 7 size e she no na wa num jot
onom joto a no anom nsa no aye saade o siti se o ye saade ni wie na se ni kuru fru adwuma ba na ni go say eh baby na go so ma onya feeling bia because spirit na process no e ma be breatie mi a omo ye lesbian na mentia so ba ni ne yonko ba na omatumi adom ho eya asimodi say ne fire ba ne fire say eti asimodi ni wura mu say ni wura we mu say a uhunu a na ye so ba timi to ka ache ne yonko ba and they don't see anything wrong with e ma be bre gu abrechi yonko ma na de omo koy abrechi for ma be bre o sa problem bi omo afọ omo ho no asafre pastor I don't know what is going on pastor my marriage is too late pastor I want you to pray for me it means say me bump am ni pan sabs me take voice am mama ade say why etie nyankopon papa ema me for me phone choose your confessions ema bebre no mo hoda ema bebre no mo hoda e ya simodi wankasa baba eno susu betina mo wie na se wa mo ani amre ne du bebi na so o menye biem sabu jatu 1 and 2 months o do obi no ba beda because spirit na be hu say no on fa hu nsu o mabiem on fa hu moja mabiem because be ma de meta be jina say be twetwe say o moja de tof say na spirit ma be tafre tina na ni age ai na spirit so wa twe hu moja ko eti be ma be bre hu nsu opo ase oba so we sa wo so de etu say we release say na spirit na tafre me asa me ka cho me ka osunsum sem Ghana has say me tell about demonic ema ayi ekrowe USA ye fe bi National Ministerial bi Council omo mama ward e wa denta oh okay wo pe Ghana has suffer power to me ye deliverance e tire deliverance mo bi te ne ho everywhere mu a me nkan ho ahwa me ho na me di adom na awurade adom odi ne tinye kese asimi so ntimi ankasa me nkan fo me ho ba enipa ba manimu a mesi woni nipa a day mitimi chiro mo firi sunsun ma wade mu asimodi ye wona chiwade ho eno na Nyankopon chire me sa haban na mi chim so a me de ka sa de ye bebe no ho ba chechim kakra ma me ntam ko deep I un say me na sometimes me wonder if you say oba to say me obu o ne yonko ba enye lesbian but ono atwa otumi so no ho asimodi sister bi osofo mete office here I didn't bump to say sas why do osi tori bi kura na oko washroom no odu washroom na bia say sahadi obi ani ha no no ade ne sase gura na sase oso tumi de bona sase obu se moja baba oh ni pa me no kasai onu kura ba si am no kasai ba ko UK onu ade na so ni sa osofo me mo rewe say me de shema sase me wo me hu say sa me wo me say me wo me hu me okay no meti me ni say na me hu say physical no moja but a basa pastor pastor me kura me na me koda say me kunu yeso oba me hu say ya be say me bona sum eti we say be don wa ware agina wo bia wo tie me bia wo ye bema why masturbation sa 1 year go for deliverance spirit so no de baba o ha no kasa gu asum na de ade na nice gay say o yo say ade na ko twon ade na boy o yo say ade na onko yi o hu say ade na boy wa ja o fa the picture nsi ho ade na o fa the picture o ma drawing how to do the picture see one wa picture no oh na say oh ayi lady be free from Australia osofo me ni guy bi aja 2 years me don pa ba my guy ni picture see me bedroom say me hwe ni say ya na me masturbate it is when me guy say and come in am say na nkan also na set of me picture na say ono na ne me da hey demonic papa mpacho hold on mama demonic hey ahaye J Ghana TV demonic na make out yourself tinatet herbal product no ye wo Venicare ni ye ma white obi anu ho abie in fact wonoma e ma ho chiye e na afi nso no menstrual pain obu anu menses ne ma ye uyusu tinatet Venicare na eno nso boa ma ho ye kama ene ye wo 230 herba ene ye mema de be ma ne bibia ye kojodo to be ma ne bibi enkoye ni am enkoye won ne wono unya feeling me sre wa bomode na to 230 ni bi nanom ena ye wo tomac no so ye for ulcer ana say gas ejina we yem eno so ye good pa ena ahwese na nso etuto ya
entontom no mo wi nipa ye ama malaria na banti bomodi ase obe no malaka ni bi malaka ni so be boapa ene ye wo ba ko friend hanyan ne de se wani aya wisi wani hu ade ye mesra wada bomodi ananom hanyan ni bi na hanyan no no abewu so wani ne be kama se dure ni me na untumi drive a ono abetumi a drive enu nti no ye ma no abodi bi se see clear ye kama ene ye wo apike no so no bia na udidi so untumi nya fine ana say untumi ndidi ukon no aduan wo de nom ono ma be hihye fefefe ena waste power ne for cocoa any constipation ye kama papa na friends of Ken Global omo so mo den ekuo bi a mo boa aban bi oba betena so bia omo to mo wansi wo so mo beboa e ma Ghana yetumi etumpon enu nto mo ko inkrasi baby wo wa na light ni wo omo mutumi fa to omo so omo akọje light am omo ko tutu boreholes omo ayo omo adoye omo ya adoye bebre in fact je Ghana adoye aye da ye ni ma ye kwakoye kwa omo aboa ye yie enti the friends of Ken Global omo ye pa na nipa woda no ni dinde na efia sewa wo USA Virginia ono no oda omo ano ena na fosu aboaten omo mienu no omo bo omo homodin wo mpa na omo mra ne say I will die for my country, justice for all. Eno ye friends of Ken Global, yeah, no, and Greenwood mosquito spray and coil, me some more air freshener, almost I want mosquito coil any spray, man a powerful, I'm see Greenwood there, spray no me seconds, na yes say you know. Asanya sesana udema man ye kama na kwa no so a sama ka cho so ba kwa 3 days kra na sai share cheye ma hunsie ma wani improve so afen so no emma wunya code ye kama enu nti pe Greenwood ni amani bi na to na ye kama na amin try me homra me ba give it to us. Yo, medin the Pastor Felix Obenampa, Yahweh's Temple, and then they come for J Ghana TV at the mouth. Baby, I account Bremon some any Bible one church papa. Opa say, who be a coswa for we feed to J Ghana. After subscribe, like it, let's share. More be able to say, J Ghana, we stand for the truth. Yo, me mamu akwa ba enen koma ye di no ye kasa about spirit of asimodi. Hey, sa asimodi ni etetete no enya agro eye ni brisam papa enti ma eye lesbian a omo anim bo omo dwe emema eye gay omo fairy they don't see anything wrong with it say honhom na boru omo mu no wonder oba pa ne yonkuba tumi ja no su hey tumi bisa me say how be man nyonko be me janu no su no ne nyonko be man na no o chinchim reto no oye no one star sai a serious spiritual thing ate so tum so possess omo ena mo yes sir ene de wo difo kwakupoku wa mama timasum nsem we bie many because sometimes I just wonder say how before say yeah no mo here for fun on and then watch mama me say it's not for fun. Say a spirit of asimodi and a bore nipa emane yesa na ajimen sem ye erade beje wo ma hwe afi na wo hwa me catch us bo modie na subscribe share like ne mia bell no se na be ya J Ghana TV ye notification ba pe krei na wonsa akebi yet waso papa bye man we bie mani o hwe betumi hwe lesbians bi wa brochire a omo trend wo Facebook papa num say betumi show mo na de why no ho be ma no me show mo me to be honest with you me lesbianism obi o lesbian me penasem obi o gay no omo ho ye minyu but me show mo what I feel no say enka I wish say the why no be ma no I wish say nka oyo ba because the way omo do ni say no omo ye omo no e ya na efe na me say bisa me won say nti ada no omo ye sa because I can't imagine myself say me yonko ba na o konko do no na me konko me kese no me ne na me bisa me won say
na deɛ na ɔne ne deda ma ne fele because bɛma deɛ kama so I don't see tie ne no ma mehu sɛ sa ɛho ɛne no ɔba no ne yɔnko bɛɛda I think the spirit no ma ne feel it say bɛɛma pɛpɛpɛ asimodi on why the third demonic spirit in the world. Yes, otosomiensa. Wow. Me so odi mo mama attacking them o. Hwe say otimi cooperate kro be for Sodom. Ade bia ya family Nyankopon asem gaka say de be ya enkofo be hu sade America no enye bosiremu kan but sofu ya asemi otu mira a o say kiresi. Of course. What you say? Empenfo kwase krokoto nye krokosen. Ena ya nkwanta nyina nkwanta. Bugo gyina nkwanta no kobusa nkwanta no wa gyina nkwanta. Eti de America ne say hwe say botimi akokro be for Sodom. Na wasa wura kuro bi esa fra Gomorrah na watimi ama Sodom fo emema etim ko Gomorrah eno mkoda ekuro bi fra Sodom eno fra Gomorrah enye kuro ba ko but demonic ways na ebe kabo it difference Sodom and Gomorrah it had na abaho and Gomorrah Sodom and Gomorrah it is say bema ne yo ofa ne yonko bema echi no brofum no ubetime issue word says omuye sodomite and I Sodom. Okay. Sodom ne say bema ofa ne yonko bema e achiwade oba so ofa ne yonko ba e achiwade nti ekrom Genesis chapter 14 13 and 14 no who read this scripture na obeche Sodom and Gomorrah na bema timi se bema pe no bema timi se oba pe nti ayi asimodi odi ini a che wo ye titi demon. I'm it we no ba be se me person pe. Wo ye titi demon. How? Sure. Wo ye demon. Na nim say sa spirit so sa oska. Wa ma gay fo no lesbian fo no enye ska. Okay. Ede moja won nom no. E chese eku na ntwe 50 million. Because ne uko all over the world bema bia one oba bia da bia no moja piem onom sa moja no okay ena bema nso so one yonko bema da no omuhu nsuo sane moja piem ono so sa nom say nsuo ni ye standing for moja moja ena obi no nsa se ya na nani age obi nom jota na nani age tu obi onom joto pa otumi nja jeno wan otumi nyai no ye wona chiwade ye ho. Okay. Bemo no nsa pa me ba wo no nsa sa wontimi nyai. Hey. So wonim dia na wonim. Papa wo echi wo ade wo wa. Na ye wade e de ka no. Ye wade e de ka no. Because ade bia wo na chi wade e. He say nipa Nyankopon kro wo chi wade e. O de ka na wase wo de fia kanyame. Wo kan professor, wo se niam nsia na Nyankopon chini. Na niam ansonso na ne kra chi wade e. Nyankopon kro wo chi wade e. Proverbs chapter 13 no. Also 7 things the Lord likes and he hates 6 things. Was niam nsia de Nyankopon chini. Ade no chiri na se Nyankopon skra wo chiri bibi. Eti wo yes ad na de fia ka no. Ebiase we atim no, nipa wo se atinam revelations, a discernment, word of knowledge, word of wisdom, foresight, understanding, physical understanding, spiritual understanding. Yes, we are say out to ultimate from join. Ka betimi abowakum. Obi ati biase bia uniform. Ka betimi abowakum. Ena na bi no so aso oden. Obi obetimi afrew. O kire na de say wei. Ye ni say ya no opre no ho. Obi okro ma amoa no. Kwancha de. Yeah, this scanner. F by the scan. Of course. Yeah, this cow. Asimodi ni yentu ni sa akwa. Asimodi ni yentu kwa. Wo your baba timi do sasha home timi do mo was say. Sister was say nana also timi de say. We kuma se ni girl. Otumi de say na. Oh, why you movie? Oh, patasi pan so me say meka. We kokọ ni modu. O ware guest say no hand diamond. We kuma se ni we kuma se ni girl. Oba me nche me pop man say sa. O de say gwara say. O de say gwara say sa. Unu ade me hu ye. Sonson na pie free na se ba. Jesus. Sonson no. Asem we make me kanya kopon ataso yi. Papa na say wo mo amini mo. Me ni intro da sonson pie free na se say. Say na demon na shana se. E asimodi. Te ma na se. Say what the meta bwan me ni say no. Na ise on fa ni san wo no. Awurade Yesu.
Why you container bebree ama girls okumase. Girls no me yetre no. Wa ware fa. Asimo di tinimu. Oyo oba akoko so. They say when yeska obi e restaurant sport okumase oyi okumase ni girls no yi movie ni bi. Hey drop. Me vampire man in life. Asimo di tu mu a. Yentua. Jobe. Adie bia coin demonic ways a obeye gay, lesbian. Oya so ada spirit wa anko oya edi 2 months 3 months ato obesa ma akoye. I saw person ujaya. Untimi nyai, I saw na chiwa dia kano. Eti nkofo bi hwe me on. No e gay o. No e gay. Watimi ejaya oja 2 to 3 months osaso me re kire. Me call back. No asa akoye. O ma na wo ye wie so a asemo dim so e fucking. Eti fo fa chem. Owura mu so obetena mu sesi a on. Owura mu sesi a 20 minutes a obemu akoya ade no. Wo ye wie na onu ho besu. Eti kofo bebre tu o. O mutimi ye lesbian. Wo ye lesbian ni wie a obi say na day no obesu no ne ra ho Jesus. Ade a me vow me call 31st night. Me ka se me biem. Jesus. Be ma so a sabi odi tumu no. Ono so ye bi o se ye Awurade Kwame George. Ye me se me nya ade biem Kwame George. No so akoye obo se Awurade na adan e be ya akume. Ana fa koma sule. Sofu bi. Wo yes adwuma gen sa me put difference I was ye sofu say me nya biem. Me nya biem. Ono sofu. Oye sofu. Oye gay. Me person ka se me mu twiro sofu bi. O wa kra ha ya oye gay. Me deliver say oba nwem se de achichide e ba nwem no. Enne ne ho ato no. Oye sofu. Oye sofu. Ono na ba sofu. Udi nyama bi kire me boni ni. Me deliver. Want to mean general. And I say gospel singers and so on. Yes. And man be break career into a gayism. Ghana musicians no e man no. Na say me minim gay bia otonyo mo a say watonyo ma na wade akura gu recently. Na so for bi me say me boni din. Wo wu okumase na nkofo boni din boni. Me na nante. Na oba no ho. Obe kan na say bi kire so for no. In fact, me ye disappointed. Yeah. Wo bi bia o pese ode ne ho no on. Empayfo so obi ni mu a obi kire. Misrawo wo ye oba ohini ma wo boni sei. Wasuma wo tim body 4 or 5. Na dia asuma gesi sei. Asimodi wompe oba wura mu sesi a oba odi chain eto 9. Oba odi chain 9. Yes. Yeah, ne me de bitu me na me obi atimi siw o sesei no o sin sa bia 7 8. Ana enintonwi ni atie no. Ye nwi na ye hye no. Da bi sa ayo mu image. Asimodi ni image no no. Ba se nyame ni wafa obeye bode. Me pacho se asimodi abetina mu no wa yesa nyama me bobo esu bi. No wan call for deliverance. Pure ye be say pure deliverance. Wan ko bia. Nana bebiri aware asema me kan. Nana odi mu se enkofo bebiri be frewo. Ase papa na se no betina kan no. Ma ware enso ne me da so ye gay. Ma ware ne me da so ye lesbian. Ma ware enne me da so ye si. Me da so ye so mbeka. Papa no mama ya tattoos ni ade no. Tattoo no ye boy ehwenim. Ye say ye tie ni achi enwi no. Oh, that's why we teach about that's why we preach about marine contact. Okay. And a marine point of contact. Okay. Adia we ya mama atan otimi nyawo. Etinana e mema omo ye sa de no. Bema wo tie mi a wo twon bema. Bema wo twon bema. Okwa aware ye da. Okwa aware a wa asimo de be wura aware nim. Oba so wa ye sa de ni bi. Wa ye gay. Lesbian. Wo sa de kwa aware. Obu so ma aware da. Wo aware opo asempa obe aware o ma aware da. Papa nti obi tie wa onye den. Die obi ni mo obi kire na America no. Esa tie nyina anyepe. Ebi otuma ba se dipa no wa akosofu bi ho. Sofu na ntimi amoa. Okay. Ye ka ye sititi obi ka. What you say? Na titi wo bi kire. Na titi wo bi kire. Eti di American wo bi ka maka kire. Ba me sa wo bi kire a e wo se eni kwa na na onim se kofo bi timi frɛ me. Papa say ni na bana me se me fra chia wo. O fra chia me e di ase mo se papa ni problem na ya okọ na ye me fan me hwɛ na pa me wo US me wo Canada me wo se US na o kana me itie wo. Ade a me ya ho beto na me de me po. Of course. Oh nana e kofo bo di pa o.
o me pena na asem me hwe na me hwe Ghana no abodi sa o se me je number fi na ho o je number fi na ho and so kan asem ka wa asem kro obu o kwaje say o ne me kasa na nyame am revelation ma ka amame say ni na ekoso ansa na maka oh okay a whole doctor himself osofo mitimi tuka say ko chemi yonko be ma me sika dem akanso me na me dia ma no na just me fa na to me fa na to na so adan osofo minim ebre bi no ho na madam fo bi so me mu yonko be ma wo ene so be ma wo no so na no fo sei osofo ono anu yonko be ma so no fo sei ene o se sa de ne be tena ne mu okay o feel bibi woni mu nya feeling say I said on the condo be ma nti so na ma no so me mu if you want to say na so fa be ma to so for my yes sir 27 years me to US I say me ni capre you see am Jimmy sika me Jimmy pay see a me de come me yonko be ma we dey I say madam for bi o say of taxi and I say church taxis ni bi and a lady bit in enche no reach reader no hu so or reach re na ohun de wa lady ni reach re no and an condo no so patcho o ma mi chire ni kakra ojide wa reach re am asisi ontume hu asimodi obi nom jot onum jot o se unyaje nanom efiri ono abaye jot ni num ni obi nom nsa o se unyaje o baase kakra o de ma no nim nsa no mu eno obe asimodi on the control sa affairs ni nyina ja asimodi say na wo kana seven na just a very powerful spirit na spirit is saying no need to know say we deliver be man akọ simple is that simple yeah when achiwade ho but the obi ani mmere ya mo onfreme okay ni para ni mmere say papa yama me a mo onfreme okay na say me ba platform si e kwa chire pa o me na o ebu amanda bia be me so me phone me num no ebu be 12 one no yeah papa yeah me did the Rosemary me kasa free Israel me did the say me kasa free Belgium as say me jo number on na ho as na na dia me fan na say papa me wo problem pa me ntimi ngo no the phone ato so o ntimi ngo no me nya dai o kan ya no dia ato o kan na dia ato so wa masa o be pemwa wa masa o be pemwa but me preaching me say the way nyansafo no on ebi mu so eni abrepa asopa wo yi encha asem tie o wo kana wafa o se de bi papa won sem a o cheche yi ampa me start year say me go school and madam fo we mama tare she na me madam fo so me ebre bi ye dware bom no and madam fo ne nsa wura ma se papa efuo na me so sa de wura mu enkofo ba nim ka bi kire me sa da etumi si oso mu wura no nim say ge bi ono so o dware compound house also dware na danfo back be o say akua me so me ko be we de ma me no me dware mum o to say o ni dware no e no say o akua we de ho ofo akua ho ofo papa no say akua kisi no so o de no kisi no yo afi no ne get ni tifie baako no mo fo mo ho oh na say nsamba banim me ka say kura na Jesus ase Jesus ni sunsum na ho de ba me so say sa no o kai me say we abonim da ite ba say na Jesus e kai me sa wo twa enema bi kire me sa wo say me ka the Jesus attach him the osemeka and the aba manim bia osemeka eh serious so oh nana obi aware wo ware wie no ni kun ni na da unim se be ma ne be da unim be be ma so pe se be on po ba japadim no osope na chi wo se ada na ware ni wie no a na ni agi a ya tu sika gom so ye sei no o de boy ni ba fie no onim so oni ni kun be o se onim se ni oni ni kun be na ware se mo ware wi ade aka very good na ware ko wi ase ya gede an ewiase ni je ankasa ye kan ye je ewiase ni je nyina nyesika na e da wakanso no uyi no firi ho a ewiase ni je no pa na o se be ma ye o se dan wachi e no so no obda na chi ma no onim se o ye be style o se na be ma na yi liquid bi na be ma na de nsa kokomuti we e hye no no say adan e fo na akui o se e di ntina me ware o me de we ntina me ware o o penechi aware na gu we dey menje aware na kwase oba de mo ye fe fa o tun se omiana ni sa o se do 3 months no onam se a na ohun se moje free no ho ontimi nka se nso nchiro obia na we yam kra kan kakra o se ontimi nka se nchiro obia na oblidi e ma bebre o mukun fo machi ti be mo fo ba echi na e che asimodi edi ni nya asimodi oba so asabia so 7 predasan ono so sabe kura oni ni kunu ti wo se ya
otumi fa ne kuna chi say sa kof baba man front oba ware fo ko yesa no e asimodi ba ware fo a otumi koso bi ne na oba ware fo bi o fa ne kuna chi bia na asimodi tinimu e ba sa oba ware fo bi o fa ne kuna chi omu no amfa ne nyesa ntoma bu say e asimodi wo ye agent o ne ho di osunsumu me odi fo kokopoku ene yakopon na chiwade amame na chiwade eksem kokromuti say me kaba fo musia na me kire wade say wo yesi ya unye gay biem unye lesbian biem unum nsa biem unum ko keke nyesa asem so America no me ka di agro papa minim me kire we yesunsumu asem eti me kire sunsumu asem etu yo ba me tufo enye yonko ba nwi enfa nhye oti se bia wadanfo nwi no akwaje yese enye yonko ba pant enye yonko ba brazier na se ma bi ni obi abi sha atade bom nana e wo ho o ma nya me ehwom na eya na yom ti say na obi tim na obi ni sha pant bom se o sha pant ene kura na ma no so mo ja pant she but na e wo ho obi no obi da so dware bom one her spirit ko ekuta no obewura lesbian mu bema bi nim onim sanom but na fofo nyina start no monsa ba ku bi one day obeka se unwa we dey enye hwe gene no ka hwe ada be ka hwe na asemo de bewura wo mu wo ba be hun sanom kra chen ono na mi nim fomo eti asema me ka me bod na poso enti papa fa wona mato nke se obi was a problem mu na se opese nyame fa so na aboa na nana me no ba me de to ho abanyansafo okay ene badwen mafo okay na ka me fa me no ba nto ho I know ba me de to ama nyansafo ene badwen mafo se obi nyansani no e badwen bani a ensama me bo so saa no onfa okay no onfa mo ne bra okay Jesus can say me and then Yakopon asem can say Jesus say the word that I speak are spirit and life. It is what me say American e ye honhom e na sa ye nkwa it is what American no honhom ba gi nipa bi e be sa ye nkwa gi nipa bi because the word are spirit and life okay according to the Bible. It is the American say obi a wotie me bia fa me number the way serious person do you see no me mpedi obeto ate as abeka ne tra no aka ne tra no ma message tra papa me hwe na program na ye me fa no aka no ja message bi papa mpa cha me for us papa mpa cha bompa ma me ye mompa of so sa o ye de niam de gu kwapam you see how they say spiritual words spiritual words ye niam sa ba bi wiase ko no ahun no mo dore e do mo nyini me say papa enmre me susa because enkomo bia woman bia minim no oni mi die woman no tum se niam ekutia no but o compaibo pa na on compaibo a ye sunsun nyuma ne dia ne se wa compaibo akona me se madam na me the type bia me ne kasa me ka che se on pedifo a onim sunsun juma na wonye sunsun juma bibi obedware because eno no e pampam niama ema ekwan won because na wo yare na say ame no ka say na ni fira le be fira osin na makada emo na ni fira obebubu because onye serious dininya obi ya ware no onye serious obi oso da ekọ na chi onye serious obi oso da ekọ na obodam enele di bi fira me every crown one for say Portugal papa mpacho free Portugal papa me ba ha masoda ma bodam nyensa na uto na ana so bodam nyensa na nyensa de awie peye asase de dey play mu aba papa mpacho say de be kasa me dia me se ma me nya madwuma sa unye serious emi munye serious in life two weeks na house frame me na oni nipa me hwe o mo sunsumu me spiritual enipa Yakopon de mo gumi na ase uni nipa do eso do na do me sunsum ko ba bia ye adwuma ni nyina I'm telling you me nto kwa yeah I know me nto kwa me ka ba me say me yesu sunsunyu say so for mpacho na ya na mo ka sunsunyu no say Bible nchire sunsunyu ma na say sir Kobi John chapter 4 me so ya me quote you pam say Kobi John chapter 4 verse 23 o say mbre bi ba enye bi po isu biem ne be sori agya no na obetimi asori no ba bia na no kura Kristofo no ebe sum agya no e wo honhom mu ene no kura mu eti ye sum agya no wo honhom mu
Spirit or see we worship him in the truth and the spirit. In the spirit. John chapter 4 verse 23. Or see woman sorry no matter so no Jesus Christ by obey sunsumunuma. Jesus Enye sunsumunuma no or tinte so the kai. Very good. Sanko can say break and go. Ada who Jesus Christ the abroad ma any incense any perfume any cotton who are so them. Eduham ne kroboni sa. Ya wo Ezekiel Nyankopon ka say Ezekiel o honte utimi am before e say so ma me wo no wan hye won chene. Go and read Ezekiel chapter 4. Wan hye ne say wan hye won chene. Because all the chene bi dwan na. Matthew chapter 7 verse 6 and 7 about was the moment we are saying na ekura da be poso ntimi hinta mo amosase ne asase so nchene na sanchene ne yirade da wo nya ma hwe biem enchene wo lose taste ya hwegu etu ekoko be ya hwe magu sanchene a taste ni because o de ya hwe nya obi sho ba mom o pade fu o sanka obi ka asam chewa no wa usunsu mma e no de ade na obi promise so mani memu obi promise so mani memu na disappointment enipa bi out wa me ka se me ka revelation bi a kiro se o nchene ya yira on utu si afa ansa kan wo se won tenchene a sunsum ya sew ene maka na me se menka obi a wotu obi a on obi a to obi a wotu sei wo de kan asem yi adame kan bi wa yi enhire fm enkofo afura me no me se wotu sei na wo sei wo de ye me mete sort onte sort a wo be senya diabetes entinipa ya hye enchene osunsum it Bible says mumoni asase so nchene sanchene no ayirane da enye ma hwe be hwegu tinipa bia otu bia wo do tachere ma sei e ka body sei na won te sort a obi sho boy mam spiritually ni physically obi sho boy mam da won te sort obi a do tachere ma sei e ka body sei a one te sort a brother wabra ba bo no yasel papa fa na matuja na ye fancy na enkomo na ede me number ejidifo a omo serious on fa omo serious no on serious people don't take my number but obi e ni abro pe say odifo make odifo ko pupu me bua no me number no e ye 0548 19 60 70 ona man de edo 0548 19 60 70 etu boss 0548 no about 19 no about 60 no about 70 eno anu no odifo akwakupoku ana ne twetwe enkomwe na ahaye J Ghana TV. We stand for the truth. Me pa subscribe, share, like it. Na fe mi abel no. Say na be ya all the time. Hear the video too a ubenya hwe. Na dwuma de mi a me di hu chia me. Me di no e de na brown e champion. O from me handsome man's wife mejoso.